Nigishanjama kiria kireyumiririe thukuru-ini wa muthingi wa Okaya na guthararia mucemanio wa aciari aria maretitwo ni mwarimu munene. Thukuru uyu uria uri kaunti-ini ya Bungoma ukoretwo ukigomirwo ni mathina ma mathomo gutharara thutha wa ciana cia iritu ciothe gukorwo cikigomirwo ni maroho moru. Kurerikana kwa ihinda ria mwaka umwe na nuthu namba ya ciana iria iri na maroho moru ithiaga ikiongererekaga. Aciari aria marekinyitie mucemanio-ini ucio ni maranyitirwo ni marakara thutha wa kumenya ciana ciao ni iramenya mumonuhi thutha wa gukorwo makimagweta na maritwa. Wamekuwa wakipiga nduru, wakilia, wakitaja majina ya wakaaji wa kijiji hiki kwamba wao ndio wanawaletea. Kuringana na umwe wa aciari uria urari na kigiriko kinene ni aramenereirie giko kiu na kuga acio ni andu materendera ciana ciao mawega. Anapiga nduru, kitu ndio yananishika. Mama wamenifinya na arudishi fahamu. Sasa hizi ninashindwa nifanye nini, niende wapi? Jawahi kusungumuza kama mimi ni pastor. Mimi jawahi kusungumuza jambo kama hiyo. Tena hata watoto wako kwa hiyo. Mweneni wake mwarimu munene thukuru-ini uyu nigwite ni makoretwo makihoya uteithio kuma kuri ahoi Ngai no mationete ugaruruku na umwe ciana-ini icio. Kama kuna suluhisho lolote ambalo tunaweza tafuta tupate ili tuweze kukomesha hizi vitu ili watoto wakae chini na wasome bila shida yoyote. Mweneni wake Chifu wa itura riri ni ugite ekwirwo aria marakorirwo makigwetwo ni ciana icio aria marari mucemanio-ini ucio ni mekwirwo makinya marumu ma kiwatho. Ngiribotira Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.